Welcome back to How to Bet Sports and More. It's your boy DT Northern Arrow, and we back with another reaction. Oh, it's DT React. If you're new to the channel, make sure you hit that subscribe button, turn the notification bell on. That way you don't miss out on my future videos. Come on now, silly. But anyways, we watching the other Dream Team. We're finishing up a three-part series. If you are a Larry Bird fan, this is the part of the video where the Lithuanians play against the Dream Team. So it's the other Dream Team versus the actual Dream Team. And it's actually a good story. So if you haven't been paying attention or you haven't, watched any of the other two parts, please go back and check out the other two parts and learn about these young men and their struggle and what they went through in their country and oppression and all of the stuff that they had to deal with, but how they overcame it and used basketball as motivation. And how our legends that we look up to today are the people that they looked up to as well. And they use that. Listen, I don't want to have a long intro. Okay. I am about to start brushing my hair. I'm not gonna lie. Fortunately, I'm about to go to work. But let's get to the video. All right. Mieli žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radijo. Aš buvau paruošęs tam tikrą instrukciją, filmuotą. Tam atveju, jeigu mus sunaikins, jeigu ir manęs, ir kitų mes nebūsim gyvi arba būsim išvežti į kokius nors kalėjimus, kad tas įrašas galėtų būti leidžiamas žmonėms, kaip reikia elgtis, reikia nebendradarbiauti su okupantais, nepripažinti jokių jų įstatymų, tegu jie maždaug daro, ką nori, bet mes jų nepriimam. Na, tuo metu aš žaidžiau vakarų Vokietijoje. Buvo netgi tokia atskira programa, kur viską rodė, ir kaip tankai važiavo, kaip žmonės stovėjo, kaip juos mušė, kaip jie žuvo. Tai viską mes tą matėm ir tikrai, virpėjo širdis, kad mes negalim būti tenais. The deadly crackdown brought forth images of Beijing's Tiananmen or Prague 68 in its swiftness and disregard for civilian lives. Well, I've been following the situation in Lithuania and the other Baltic states closely. The turn of events there is deeply disturbing. And I think we should recognize Lithuania and recognize it now. Yeah! Tai, kai jau pradėjo švisti, jau mes supratom, kad jau žmogžudžiai šviesoj neina. Jie lauks kitos nakties. Aš pasakiau, ateikit ir apginkit savo valdžią, kurią jūs išrinkot, nes kitaip turėsit svetimą valdžią. Žmonės atėjo. Nes aš skambinau mamai, kalbėjau, sako, brolis išėjęs ten prie radio, tos antenos ten, žodžiu, sako, vėl nežino, čia grįž, negrįž, kas čia darosi. Sunkus, žinant, kad toks atsikabinimas nuo tokios didelės šalies, ant tiek viskas buvo suaugę per tiek laiko, ir kad galima būtų kitaip visiškai gyvenimą pradėti iš naujo visiškai. Tikrai buvo, kaip pasakyti, mažai buvo tikėtina. Aš išėjau prie bokšto, senoje manęs ieškoti nebegrįžau. O tu dabar jį čia radai? Jo. Suvažinėtas. Tanko? Jo. Stuburo lūžino, pakarkuojas čia pravažiavo. We were glued to the television in Chicago, moving, getting some information by phone from Chicago relatives and friends, whatever it was needed. I mean, push that button, tell them, scream about this. Su Lietuvos vėliavom atėjo piliečiai, patriotai ir išstūmė tos.
čia pavyzdys, kad daug sąmoningų žmonių, jos neteisinga net vadinti minia, kai sąmoningi žmonės tai ne minia. Vienas užsienio kalbininkas, kuris čia buvo po sausio 13-osios, jis paskui labai gražiai pasakė, čia būdamas aš supratau, kad aš stoviu ne minioj, aš stoviu tautoj. Landsbergis was possessed of gigantic balls of brass, and he played them musically and well and loudly. Buvo sunku patikėti, kad ten, vėl nežinau, ar ten bus ta laisvė kažkokia, tai žinai, kur, kaip sakyt, aš tai nematęs, tėvas mano matęs ir tą, ir antrąją, supranti. Bet galų gale Sąjūdis ėjo iki galo, ne ką nors gauti, o viską, visą laisvę. There's always this hangover phenomenon after the great breakthrough. You know, you have your great narrative of finally wriggling free, and then, okay, now what? Visi tie įsibarstę mūsų krepšininkai po užsienio valstybės, jie susibūrė į vieną kumštį ir jie pasakė, mes viską padarysim dėl tos Lietuvos ir dalyvausim olimpinėse žaidynėse būtinai. Nes nieks čia nesitikėjo, supranti, taip staigiai čia ir jau važiuojam ir jau rinktinė mūsų, supranti, ir trispalvė yra. Tai vat ir be abejo, norint žaisti, norint papulti, norint važiuoti, reikia dėti lėšas, kur nebuvo. All of a sudden, Lithuania is sitting there with their independence, and it's a nation that's completely bankrupt. Šrunis asked me to become involved with the basketball team. Šrunis and I ended up going on these little nickel and dime speeches all over the Bay Area, and we would show up to anybody's house for couple hundred bucks a whack and send it back to Lithuania. Well, one of the local beat writers, George Shirk, wrote a little story on our plight, and that story was read by some of the members of the Grateful Dead, and that's how that whole thing started. Grateful Dead were big basketball fans. Garcia, Bob Weir, Mickey Hart, Bill Korchman, and Phil Nash. They're sitting around saying, we can't just let our friends down like this. Mes Detroite turim žaisti rungtynės ir dieną prieš koncertavo Grateful Dead ir Danis sako, einam sako, kadangi Grateful Dead yra iš Bėrijos. Ta muzika tokia įdomi jų pinasi, tas salė, ten žiburėlių pilna, toks kvapas kitoks, kažkoks įdomus visoje salėje. Ir galvoju, man klausimas, kaip mes žaisim rytoj, žaisim varžybas. Nu, tikrai, ten salė kvapas toks. I think his eyes just got big. Might even be a contact high going on. And if you breathed in that room, you were going to get a little buzz. No, I can't shoot. I can do anything else. I can get in position, but I cannot shoot. I can rebound. We sit down, and Jerry sits there, and he, you know, lights up what looked like a cigar. It's hard to function in that environment, to be honest with you. I mean, I'm just trying to think straight, right? And he's like, what you guys did in Lithuania was inspirational, and we're all about freedom and celebration, and that's what you guys are all about. And basically, we want to help you guys. They had no money. They were broke. They've been kind of nurturing this unauthorized farm team. He said, why don't we fund them? So they cut us a big check, and they sent to Lithuania a box of tie-dye T-shirts with Lithuanian colors. Kalbant apie Grateful Dead marškinėlių, supranti. Tas įspūdis pirma, kaip du klausi, tai sakau, iš karto, jau laisva Lietuva.
prieš kelis metus, supranti, buvo neįmanomi turbūt. Tie marškinėliai mums pridavė tos kažkokios galybės, kad mes jau esam kitokie. Freedom. Let's go. Let's dance. Let's have a great time and let's make threes in transition. Yeah. Geriau miręs negu raudonas. Tai buvo tikrai simboliškas šūkis ir užvedantis, kaip sakant, pakeliantis nuotaiką. He was basically just screaming loudly, here we are. This was like the phoenix coming out of the ashes. The Lithuanian team rising from nothing and just reaching. It's like I felt this reaching up over the obstacles and just slam dunked in that basketball. The only souvenir worth having in Barcelona was a Grateful Dead shirt, jacket, jersey, whatever you could get with the Lithuania Grateful Dead logo, that was the thing to have. These guys, I'm telling you, they wear these things everywhere. To press conferences, to shoot around, to everywhere we travel, we kind of get known as Team Tie-Dye, you know? The Grateful Dead Freedom Team. You can feel this like wave of really cool optimism, like you're involved with something that's bigger than just sports. It's bigger than just rock and roll. It's bigger than just the political side of things. So that's the way we entered the Olympics. When we left Seoul following the closing ceremony of the 1988 Games, we could not possibly have imagined how very different a set of circumstances would greet us here in Barcelona. The 1992 opening ceremony at Barcelona is, to me, one of the cosmic turning points of the 20th century. A dramatic moment, Dick. The entrance of the unified team. No more red uniforms. No more hammer and sickle, which was almost a crest of athletic royalty. All over the infield, as the Parade of Nations coalesced, were graphic signs of a world that would never again be the same. Taip, tada, manau, 92 metų olimpiada yra istorinė pagal šalių skaičių, kurios prisijungia naujai prie olimpinio judėjimo ir viena iš jų buvo Lietuva. Kai visas stadionas atsistoja pagerbdant Lietuvą, tai dėl tos akimirkos galima gyventi. Tai vienintelis dalykas. Basketball at Barcelona was all about the Dream Team. It wasn't about anything other than the Dream Team. I told y'all. Our Dream Team was glamorous. If you, in your mind, had a dream summer vacation, that's what this was. And mixed in a little basketball with the greatest players in the world. If you were one of those rare Americans in 1992 was in some way put off by the whole Dream Team ethic, then it was an easy choice who you were going to root for. Because there was this other team with a very hip, very sort of counterculture American connection. And you're rooting for the Grateful Dead. Can't beat that. When it was tough,
We won in the quarterfinals against Brazil, and we qualified for semifinals. And that's where we're gonna face Dream Team. At least we know one. Visų pirma, tai buvo kažkoks tai stebuklas būti kartu salėje. Su tais žaidėjais, kurie yra tavo kumyrai, kuriuos tu matai per televizorių. Ten svajonių net nebuvo, kad ten kažkas gali laimėti. Sustovėti, kad nebūtų žiauru, kaip sakyt, pasistengti kažką tokio padaryti ir viskas. Ir ačiū. Kad visi pažaistų. Ir kad nuotrauką turėtų. Nesvarbu, kokia bebūtų žvaigždė, bet jisai išeina iš šelį, jisai žaidžia taip, kaip jisai moka ir padaro šou visai publikai. We're being blown out by these incredible athletes. You know, I'm just like a little kid. I'm like, there's nobody taking pictures, actually, you know. Well, he's got the best position in the house. So I just start taking, pictures of the actual game. And by the way, none of those pictures came out well. Oh, beautiful. Okay. We played one game before in a group, and we beat them. We beat Lithuania, and everybody was surprised. Mes jau vieną kartą pralošėm. Galvojom, kad negali būti daugiau pasikartoti tokių klaidų, kad finalas turi būti mūsų. Mes neturėjom kitokio pasirinkimo, mes būtinai turėjom nugalėti bet kurią kainą. They were really, in a lot of respects, trying to launch themselves back into the European community, springboard themselves back into respectability. And they were using the only tool they had, basketball, to do that. Sako, vyrai, žinokit, jūs žaidžia dėl Lietuvos žmonių. Pabaikit savo asmenės ambicijas. Jūs stebi žmonės, dėl jūsų nemiega. Vieni klauso radiją, kiti tenais ten televizoriukai buvo, pakelėse toksai kafeterija tenais, tai va, tai jie. Visas miestas sustojęs, Lietuva sustojus, visi žiūri tą varžybos, kadangi tai buvo praktiškai pirmos pačios rimčiausios Lietuvos nepriklausomos varžybos. Jeigu mes turim gerą jėgą, gerą laimėjimą, tai yra Lietuvos laimėjimas, o ne kokios nors sovietinės kolonijos, kur visa garbė atitenka Maskvai. The final game against Russia was to live or die. That's the feeling. 1, 2, 3. Aš dabar net jaudinuos, kai prisimeni. Marčiulionis, puikiai žaidžia Šarūnas Marčiulionis. Įsivaizduoju, kaip jaučiasi mūsų Lietuvos sporto mėgėjai prie televizorių ekrano. Atsiminkite, ne labiau susinervinę ir mes čia. Chomičiaus sėkmingas metimas ir 3 taškai. 3 taškus pelno Lietuvos komandos čempionas. Mažina skirtumą 43-42 po Volkovo metimo.
Jeigu matėte, net pas jūs klipė yra mano galva sumušta. Taip? Ir atėjo Landsbergis. Jisai sako, ar skauda? Nu, sakau, blemba, sakau, kad nematau nuo kraujo čia nieko ir sakau, taip tvinksi kaip reikia. Nepergyvenk, sako, už Lietuvą kraujo lieja. Lieka tik vienas taškas. 62-61 ir 6 minutės 47 sekundės. It was a tough game. It was a tough game. Basically, we were whole game very close. But pirmą kartą dalyvavome ir įrašome gražų puslapį ir Lietuvos krepšinio istoriją. You can imagine the moment of victory, how every one of us felt. It was the proudest moment in our athletic history. That bronze medal was for us like gold. Not only for us, but it was for our country. Our U.S. Dream Team came to be known as how good it was, but in Lithuania it was a different kind of dream. It was very much a dream team that fulfilled the dream of a nation. it would be not right if we would won that game, historically, because they deserve it more than us. In walks President Landsbergis, who was the guy that was sitting in front of those ration tanks. To jau duše, paskiau atlapnojo visą šlapės, paskiau ir šitą šampanas ir tokia bendra, tokia toks nuostabus pojūtis, tokios kaip ir draugystės, ir pergalė. Nes tu ten lakstai kažką įsivaizduoji, aš ten lakščiau, ten kažką, tai nežinau, šampanų laistė, mes tenai šokom, dainavom, supranti. In the locker room was winning the NBA championship ×5. Paskiau ir šitą giedojo, dainavo, kas kaip mokėjo Lietuvos himną. Choras buvo labai blogas, bet pilnas entuzijazmo ir įsitikinimo, kad kiekvienas iš širdies traukia savo tonaciją, savo gaidoj. Sunkiai pakartojama, sunkiai papasakojama. Sherna shows up and he says, the Grateful Dead believed in us when we were nobody, and we're going to pay a tribute to them. And here comes this Lithuanian crew just off the side door here, just kind of parading in. Looked like they came from a Grateful Dead concert. Not in a straight line. And just totally free. The rock and roll Grateful Dead team and they're wearing tie-dye on the medal stand. It was one of the few priceless moments in sporting rock and roll history. They could have been laughed at. You know, if they weren't as good as they were, they would have looked like fools wearing tie-dye. But we had a championship golden team, you know, flying their colors. Nu, aš manau, kad tai yra vienas iš tų svarbiausių, dėl kurių mes gyvenom, kūrėm, kovojom. Na, mes verkėm tada. Tikrai buvo iš džiaugsmo. Na, tokių net jausmų negali pakomentuoti. Reikia pabūti va toj vietoj. Toks vidinis kaifas, jį sunku turbūt nupasakot būtų, jį reikia jausti. Dušę įdėta. O ten tik auksas likas.
Jį reikia ten stovėti ir matyti tą vėliavą, ir kada dainuoja tavo himną, tai yra nepakartojamas. Kilo vėliava, kada mes stovėjom tokiai euforijai, tokia pergalės euforijai. Kai valstybė pradeda, sakysim, naują kelią ir į pasaulį, tavo vėliava kyla ir tavo himną groja. Tai yra kažkas, nerealaus. Nereikėjo sakyti, kad jau mes esame iš Lietuvos. Nereikėjo niekam aiškinti. Ir jau sakė Lithuania. Jau nesakė Russia. Jau tada tikrai buvo gerai. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being liberated from social and political domination, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow, something we take for granted. Yeah, that was a bigger dream. Is that the dude for Bonus that played for Houston? This whole time we've been watching, I think that's him. He played for Houston. With the 5th pick in the 2011 NBA Draft, the Toronto Raptors select Jonas Valanciunas from Mutina, Lithuania. Kažkokie tai vingiai istorijoje būna labai didžiuliai. Bet ir Lietuva pateko į tą vingį. Krepšininkų ir šiaip kiekvienam žmogui jaunam atsidarė sienos, atsidarė galimybės savo talentą kažkur išreikšti. Jie gimė šitame laikotarpyje ir jie auklėti jau kita dvasia, nepriklausomybės dvasia. Jiegi nepriklausomybės laikų vaikai, tas tiesa. Wow. Yo, y'all. There's one thing I can't say. That I hope that y'all enjoy this whole movie. Oh, hold on. Okay. 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 Wow. My man just put emphasis on steroids. Oh yeah. That's what's up.
I'm sorry for trying to end it sooner than what it was over. I thought it was over. No, there's not going to be a long outro. I do have to head to work here very shortly, so let me know what y'all think about the video. Drop some in the comments. If you're new to the channel, be sure to hit the like button, subscribe, and turn the notification bell on. Other than that, y'all, I hope that y'all enjoyed this video as much as I did. This is a very beautiful story. I'm glad to see that those people overcame so much. That's what it's all about. That's what it's all about. The moment where everyone in the whole world, basically, because Olympics is the world stage, everyone in the whole world basically stood up for them. That just lets you know that people have power. No matter what large group, corporation, government, whatever, the people have the power. And as you clearly can see, the people had their back, and that's why they gained their independence. First and foremost, they fought for it. Then they had the back of the people. And then to go on the world stage and then win a bronze medal the first time in the Olympics. What a beautiful story. You know what? One thing I do want to say before I leave is, what has America gotten to? I love our country, but I do want to say, do we have the fight that these people had? Let me know what y'all think about that in the comments. Other than that, peace, let's get it. I should love you. You completely, but I might